نوچەیە یەکەمین دەبێژە هەرچێک نێچیروانێکی دکوژەش بەرگۆ و یاش خەواوی ڕاگر. ئەف نوچەیە هانی نەدا گۆری بەرپرسێک دەبێژە لە باشوورێ سیبیریا دەبێژە سەیادێک یانژی نێچیروانێک داویاویە هات سەر دەستێ هەرچێکی ji بەرگۆ ئەوەیە خەواوی زستان یانژی وەک دەبێژن سوبات شێتەوەی ئەوەیە ژێرا کرد وی هەرچیژی ئەو کوشت. ئەف بوویێرە هاانی ڕۆژا یەکشەما vêmehê çêbû heştê vêmehê dibêje yek ji welatiyê ji neşteciyên wî ciyê hat ji vînê berpirsiyar got û ji polîs re jî got got hevalê mî mir derketibû nêçîrê ez wiya şev veqetiyan û winda bûye weya ana nema xuyayî lê an hakê waz dibînim hirçe ew kuştî. بەلێ نەدا ئەv hevalî wiyayê hat kuştin 59 salî bû ew derketibû nêçîrê li daristanekê qey hirçek li wan deraşxwara zayî bû jî xewa wiya ser xera kiriye û dengê fîşeka wana û aciz kiriye wala heqîl ber dengê fîşeka ra nebîn jî canza ev hirçe xuyayê xewa wiya sizike. دengê fîşekê piştî gohat ew li cê deng digerit bînin ku hevalî wiya ketiye û dibîne gociyê hirçekî li wan deravala qey ew piştî got kuştiye ew reviyayê dirêj polîs li dibêje gilît kir dibêje va ew kuştî. Seyran wê çi bikin polîs mesela wê herin hirçi bikujin. نوچەیە ددووە دەبێژێ ڕۆژنامەڤانێک خۆ دبن کراسێ ستێرکێکی ئەمریکی vedişîr. بەلێ نەدا wênegir yan jî musewirê paparazzi belkî tibwana hesiya bijî ew bêtir bi dû stêrka dene evê Amerîkî çi kesê wilo bêtir navdar bin bi dû waden û alkûdekê dibînin wilo leqtakê ji wa digirin ji bona kêfa wan bikun ji wanar tê belê yek ji wana ev wênegirê evê ser wiya dibêjin wiya bi dû stêrkek Okranî debû na ev wênegirê hanê ew Okranî bi navê Vîtalî Sîdyok wiya xwe dibin fistan yan jî kirasê vê stêrka Amerîkî Amerika Ferrera û xwe dibin kirasê wiya de veşart bû ji bona kê karibû liqtena xweşik jêr bigire di Festîvala Cannes ya sînemayî de. ev stêrka hanê neda anakê wekte dixwest ji min pirsibê belê seyran çi filmê wê hene yan jî çi ew ê bîtî li beşî ewa nexweşik keçikek belkî gelek muselselatê erebî jî hene û xelîcî jî ev vê çikek şexsiya hanê dimesilînin ev jêr bêjin pêtî elbeşîya ev mumesîla Amerîkî yan jî stêrk bi navê Amerika Ferrera. نوچەیە سسییا dibêje guhdarê me dawiya dîwarê benîşta. li bajarê Siyatelê Amerîkî evaya wek melimek siyahî ciyekî gelekî xweşik û bêtir xelk lê dirxibin ewaya dîwarê benîşta jêr dibêje ew xwedê wê bajarî jî gelkî teebîn hingî dirin racin wan benîşta ji dîwar û dîsa xelk li ser nefsa dîwar dîsa wan benîştê milewan ser çê dikin bûyê şikilê lewhakê de û gelek jî bi benîştê xwe bi xwe lewhatê çê dikin. او çima dirin jê dikin seyran ma ekîd de yanî wek dibêjin ev cî jiwar hatî çêkirin ji bo vê yekê bikin. Na neda ev cî ne taybet bi vê çîkê bes ewaya dîwarê ji derve yê şanoya ya Park Place markir ewaya şanoyekî li wê dekê ev dîwarê wê ji derve yê hindirê şano bixwe ji vî tiştî aciz dibin hingî xelk bûyê şiklê wê ya nema xweşik ji vî tiştî acizin ewaya du kesê wek dibêj karkir anî ji bo girajin van çîka lê dîsa ew kê vegeriyan dîsa pê zerpan.
اوایاد سال 1993 جی پاقش کن اف چی که گلی کی زوده اف دیواریا ج مک مشترگو سال 1993 پاقش کرن لدی ساکه و گریانه دبیج بویه چیاک جبنیشت و گلی کی عاجزیاش خلکر چید که خلکی نزی کی وده که بتایبت یه باجار دبیج بویه وقت فوسه که گل کی رنگ بلندبونا ویا گلک جیادگی 4.5 متری و قالندبونا ویا 10 یا 15 سانتیمتر. و جارك ديجي وكم دبيجن بربرس دبيجن امي راح جنفي فان بينيشتا ومنما تيلن كاسي كليخ دبيجن امي يقينا كانوا لوب من اللي ويديس اكي فيجروا لوب نوچه که ديجي بمرهيه ندا دبيجن ما چيكرنا كوچكه كي نرينا ويا لي فيجرانت افچاوا چه بو سیران بله ندا اف کچک بناوی لیزا رید او یا 11 سالی بو وقت گوگ چاوی و یا نرینا و یا چو او کور بو او جی سر خود اخست الطاوله البشیا و یا الطاوله کت سر و یا او نرینا و یا چو نما بشیا خودید لی پشتی گوگ بو انا بیجم 24 سالی و یا دیسا که وگریا دید چما بروک انا مشترگوت برگو رازی سر خود اخست گوگ ما چی کوچکا خود چوچک بگه کوچک جاکه نرینا ویالی بگریه بس ویا بخواه ناس نکرد ویا دقیقه پشتی روش عد سباه راو دیگه واد بین اف کچکا هانی آمشترگو آنها که 24 سالی او ویاج باجار اوکلند نیوزیلند نوچه یا داوید بیجه نخوشیه که جدا دی جیهانید چیه بنخوشی سیران ندا بنخوشیان جربن حساسیه جاوی يعني تحسس بيكير تشد بيش بو افيف كتشكانا في ويانيا سيلواي او ياجلكي اشياء بفينا خوشي او يا جديا رادا غوغنما كار بيغري جبر غولاشي وانا جيروي وي جبر حيسري وياديش افكتشكا هاني وقت جولا تشبي وقت بجن زكماكي افنا خوشي بير هي وحساسيه جافي بير هي او تشقا بيش وتشقا عاجز ببنكار بيغري جبر غو بوان غري خو بيتر ديش الجوري مالبرا آمير وريا بريطاني دبيجة جو أفك حالة هاني جسيو بين جحبتني العالم يقشي دبوار هاي أفنا خوشية هاني حساسية جافي دبيجة قلكي زحمت جو تعايش بك بفي تشيكير فينا خوشير بيجي أفكتك بخود بيجة وكابوسك بالنسبة شمر سيران چاوا و کار جیانا خبر دوام بک بی آف يعني مثلا شوشنا سری هروها شوشنا اقل شي دست نگ چاوات کار وی که در ندا وك انا كمشترجوجي او بخود بيجي از زحمت از بفي حالير بيجيم بيو كابوس كي جمد بيجي اما جو اف دغي لاش ميانجي دستي مانا دي بقيد شوت لاش وقت باقر بيت كذا دبي وقت از درم خدشو ميانجي حمامي وقت جلسات تعذيب خودم عنجي بسيري والله خودم عنجي وي بالندى بيجي او يا بين سالي بو ابن خوشي بيرچه بود به حیا انا جي تجارج ويرو شاويار نديتم بله گهداره ما کو شاید بویرنج جهانی انجینو چینج جهانی بداوی بو